Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam takasni. Wa executive member katnal Elaka administration jangka KHADC ba Denzil Raynard Chen ha kasni sedang jangka dorbar yur ka KHADC ula Wanrah ka Kaiphod jangka executive committee ka biade ka Jingjied Sirdar jangka Elaka Nongshluid shillo. Ka kum ka Kaiphod ka samay trekam jang Sirdar berim kalakut no ha ka pratrik risau arhajar arpuar. Hadian ganila thung yu Ukrainis as Scamyo, como acting Sirdar ban pet bet penyat ya ki kamshnam. Ka Jingjied pat ba Sirdar thamai la pelong ha ka khatsan trip ya yong arhajar arpnriu ha LP school Nongshluid. Ha ka bed la don la ispa khandai ngut ki nong thep vote ki bawan ban pendap ya ka hok jongki kar kum ka jingi thu jong ka returning officer ka jingi vote jongki kertong kalong kumni udon ko par ke linser shispa andru phawei vote usham vote lang as Scamyo shispa south vote vote balasha akantaj rejected lani invalid saw vote dagni ke jingyo vote udon ko par ke linser ula job ke election malajit ye uku Sirdar bapura jong ka Elaka Nongshluid na kabanta ka samoy troy kam ka basan snem ka executive committee kalapan pau ba ka Jingjied kalalong katkum ki kendon jong United Khasi Jainti Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chiefs and Headman Act 1959 bar ki pat ba nong thep vote kila shim benta bha hagani ka election. Proses kami aktif Sirdar waktunya ada sisa dalam program. Ada yang maksudnya tidak cukup dengan job non cakup. Untuk itu akan diperlukan apa yang naik nomor ada pesan ulasan dan warga dengan itu budaya ini mengenal mengenai kampung. Kalau dari kita lain itu karena berkuat ini saya berhasil kami buat kami tidak berkas Nongshluid. Aku misalnya berkas tertentu baik dunia yang berkas berkuat ini saya buat jatuh dan kami ya. Dia berkas dokumen berhasil kami buat kan normal bahwa asli hidupnya berkas. Waktu sahaja itu membuat kerja manusia berlaku kembali. Kemudian kami anu penyekunya. Yang election tak perlu sampai menyok itu ada beliau ada government ada school Nongshluid banyak orang job tak mana ada returning officer dan juga mana military beliau itu ada beliau. Nanti lain apa anu Nongshluid. Lain sebabnya yang awal tidak berhak bagi bagi kaum pun lalu untuk itu harus punya